Mviriya nama iri. Yesu prophet ibi ni ikinoneho. Wigeze kubona kuvuka? Yesu mwami we ndapfuye we. Ibi ni ikinoneho prophet. Ariko mana. Yewe. Ariko mana. Abwira ibyo uri kubona. Uri kubona iriya nama bari kuvuga iki? Baricaye barazengurutse kuri table ronde. Yego. Uriya mutipe mukundana urahita ubona ibyo ari kugupangira. Sinshaka gusenya relationship yanyu mu buryo budashinze. Ndashaka ngwereke my level, ngwereke ko ntago ndi kuya degree. Ushobora guceka. Funga amaso. Mana y'abahanuzi nusebye. Ndagusabiye. Ibintu ndi kubona bige muri amazi abone video, abone nga filime. Nje kubara 5 1 2 3 4 5 fungura amaso rebe. Ayiwe prophet we. Yewe. Nuko tugendana n'abantu tutabazi. Urukubona iki? Mbonyemo wa muhungu. Akoze iki? Ijana kugakika hasi. Iruhande rwara agafoto kanjye. Kandi akagafoto kanjye aragafite koko. Imbere hari umuntu umeze nk'umuntu w'umupfumu kwa kundi baba bambaye ibintu by'abapfumu. Noneho birandenze mana we, birandenze we. Birandenze sinkubeshye prophet, birandenze n'ubwa mbere muye n'umuntu uhanura nkawe. Imana ishimwe kwanza amaye kuyipa hano yawe wenda ndahakirira. Rero uyu munsi aya masa turimo kuvugana, uyu muyaga wanje wonyine uri kukuvugisha. Yego. Ndawutegetse igukize umutwe akakanyore tumva umutwe uticecetse. Amen. Ngiriye iracecetse. Amen. Uri kwiyumva gute? Ariko ufite Imana uzi ko umutwe uhagaze numva umutwe wari umereye nabi n'ubu twavuganaga numvaga agahanga kagiye gutakara nko hasi. Ndakuvanye muri radari y'amapepo. Amen. Ndakuvanye muri radari y'abaruzi. Amen. Ahantu uhagaze wambaye ikabutura ya jeans. Wambaye t-shirt y'ubururu. Ego man. Ariko urareba we. Ufite abashitsi muri sabo baje kukureba. Mu bari abashitsi harimo Janine. Harimo Clara n'umugabo we. Ahubwo cyangwa hari umwe muziranye muri bo bakubwiye ko bari hano. Reka tugendane ku bintu utavuga ko ari byo bambwiye. Reka tugendane ku bintu ibyo wonyine uzi. Waryamanye uyu mwaka wonyine waryamanye n'abahungu 7. Reka mbakugire. Waryamanye n'umugabo bita Junior. Yari umunyarwanda wazaga Mozambique aje gupakurira imari ayijyana mu kindi gihugu. Mwararyamanye 2. Wari muri kumushakira appartement ahantu ari gushikira. Icyo ni cyambere. Reka nyende ku cya 2. Yego. Lora dostavere de Gleria. Hano nago dushira ama video ku buzima bw'abantu. Abantu bari kubyifuza nago tubikora. Kubera amatsiriti y'abanyarwanda ndi gufata ubuhanuzi bw'abantu ko bushira kwa rubanda. That is nuko muteye. Yeah.
ubuzima bw'abantu ukabishira ku rubanda. Nuko muteye turahanura uko tubishoboye kandi Imana irakora ibitangaza. Amen. Imana yanjye irahari kandi abari kuyibona bari kuyibona. Amen. Abantu batayizera mugumane n'ubujinga bwanyu. Imana y'abahanuzi irimo kukugirira neza wa mugore we. Amen. Bari abantu bakugiriye nabi ntago bari bungerete na kukureba. Amen. Urashaka ngwereke uriya mutsipo kunari kukuroga, urashaka kubibona? Yego. Urashaka kubibona? Yego. Are you ready to that? Yes, I'm ready, Prophet. Thank you. Fata base y'amazi uvuma amazi. Ngwereka gakora. Yego. Ngwereke ko ntago ndi mu bwokuzi bw'abahanuzi. Fata amazi uvome amazi. Yego. Basi uravuba vuba na I don't have the time. Uravuba vuba mfata undi. Los Sanda. Amazi. Nafunguriye amazi mu base ari kujyamo. Yego Prophet, ibase iruzuye. Ibase iruzuye? Yego. Murakoze. Njye gusengera iriya base. Yego. Ndangije gusengera iriya base. Ibintu ndi kubona urahita ubona ishusho muri iriya base ufite. Yego. Uriya mutipe mukundana urahita ubona ibyo ari kugupangira. Sinshaka gusenya relationship yanyu mu buryo budashinze. Ndashaka ngwereke my level, ngwereke ko ntago ndi kuya degree. Ushobora gukeka. Funga amaso. Mana y'abahanuzi ntusebye. Ndagusabiye. Ibintu ndi kubona bige muri amazi, abone video, abone nga filime. Nje kubara 5 1 2 3 4 5. Fungura amaso urebe. Kutugendana n'abantu tutabazi. Urukubona iki? Mbonyemo wa muhungu. Akoze iki? Ijana kugakika hasi. Iruhande rwara agafoto kanjye. Kandi akagafoto kanjye aragafite koko. Imbere hari umuntu umeze nk'umuntu w'umupfumu kwa kundi baba bambaye ibintu by'abapfumu. Ariko mana, ifoto yanjye iruhande rwe ayiwe. Ngwereke image uburyo bakoze inama yo kwica umugabo wawe. Tegereza gato ngwereke inama. Mbego uzima tuba. Funga amaso tena. Yego. La copresto oro de la arme brene voste. Beriano fare de stare a glere voste. Reploria de gloria de voste venene gloria. Indere de gloria de fore de gloria. Ashanderia do fare de vast. Nje kubara tena 5. Funga amaso 1 2 3 4 5. Umviriya nama ngiri. Yesu Prophet, ibi ni ibiki noneho? Wigeze kubona kuvuka? Yesu mwami we, ndapfuye we. Ibi ni ibiki noneho Prophet?
ariko mana yewe ariko mana babwira ibyo uri kubona iriya nama bari kuvuga iki? baricaye barazengurutse kuri table ronde. Yewe mami we mbega ibintu we baricaye bazengurutse bari nk'abantu bari kuri table ronde bari mu nama. Reka rero imbere yabo bashyizemo ifoto y'umugabo wanjye ndabona barimo bavuga amagambo. Nishaka kuvuga byinshi. Iceka rero umva rero ibintu byo kurira byihorere. Umva ndasubije ari amazi ukuntu yari risanzwe imeze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Garuka ukuntu yari imeze. Amen. Egoko ariko ko amazi nta muntu usigayemo. Aya nta muntu wasigaye mu nzu yawe ntukagira ikibazo. Nta muntu wasigaye mu nzu yawe. The simple image that is the demonstration with the anointing power. Yego nago nashatse just turangizane. Nago nashatse just turangizane ku bintu by'amagambo. Niyo mpamvu njya babwira ko thank you mama. Niyo mpamvu njya babwira yuko deliverance cyangwa kubohoka niyo nzira yonyine ishobora gufungura ubuzima bwawe. Mushake kubohoka, mumenye ibyanyu uko bihagaze. Mushake kubohoka, mumenye ibyanyu ukuntu byafunzwe. Buri umwe wese ambwira igihugu aherereyemo vuba vuba. Byashoboka n'umugabo wawe ukuroga, byashoboka ni nyina, byashoboka n'umushuti tukanakurogora. Kubera nukomeza gutya uzisanga buri munsi uri kugwa mu bibazo. Arabadamu bari hano beza ariko nago bajya babyara.